дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои мушаххас аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори зиёди маводи нашаовар мусодира гардида, интиқолу паҳншавии он дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва қаламрави дигар кишварҳо пешгирӣ карда мешавад. Зимни чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор аъзои гурӯҳи нашаҷаллоби фаромиллӣ, шаҳрвандони хориҷӣ, бародарон Каримов Ҷамшед Каримович соли таваллудаш 1983 ва Каримов Далер Каримович соли таваллудаш 1988 бо гумони даст доштан дар қочоқи ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт карда шуда, аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон 10 адад бастаи маводи мухаддири нави ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. шаҳрванди хориҷӣ Каримов Ҷамшед Каримович бо аъзои гурӯҳи нашаҷаллоб, шаҳрванди Афғонистон Ҷумъаддин Муҳаммаднабӣ Ҳабибулло, маълум бо лақаби Қори Неъмат, алоқа барпо намуда ба ивази маблағи муайян 10 килограмм маводи мухаддири нави ҳашишро харидорӣ намудааст. ҳангоми гирифтани маводи мухаддир, шаҳрванд Каримов Ҷамшед ва бародараш Каримов Далер дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуданд. дастгиршудагон мақсад доштанд ки маводи мухаддирро ба хориҷи кишвар интиқол диҳанд. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی اجنتی نظارت مواد نشاوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مواد مصادره شده نوع حشیش بوده. وزن عمومیش 9 کیلوگرم و 250 گرم را تشکیل می‌دهد. اوید به حالت مذکور با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د، 32 قسم 3 و 289 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده. تفتیشات پیشکی ادامه دارد. مسئله مبارزه بر ضد قاچاق و معاملات مواد مخدر همچون رسالت هر یک فرد وطندوست برای نجات فرهنگ و هویت ملی و آینده هر ملت دانسته شده. هیچ کس از پیشگیری از این وبای عصر نباید خود را در کنار گیرد.